салом бинандагони азиз, охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. ман Зарангези Наврӯзшоҳ имрӯз 31 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. барои ҳифзи бозори дохилӣ ва танзими нарх ҳукумати тоҷикистон содироти сабзавот ба хориҷаро маҳдуд кард. дар ҳамин моҳи декабр кай вақте ки содирот кардем мо ба минтақаи Афғонистон ҳамин таъсири ҳамин якбора ба нарху наво ҳам худаш расид. муҳаққиқони созмони байналмилалии Transparency International мегӯянд дар Тоҷикистон фасод ба як одат ё расм табдил ёфтааст. ва сокинони Кобул хонаҳоро бо партовҳои пластикӣ гарм мекунанд. дар ин кишвар тақрибан 160 нафар аз сардӣ вафот кард. ما همین سال باور که زغال خریدن نتونستیم. صبح که نماز میخوانیم میریم همینجا یک ذره ساختگی چوکده میاریم. аммо барномаро бо хабари бозгардонии лимити барқ шурӯъ мекунем. ширкати барқи тоҷик эълон кард ки аз 1 феврал дар саросари кишвар маҳдудияти барқ ҷорӣ карда мешавад. ин дар ҳолест ки мардум 2 ҳафта боз аз камбуди гармиву рӯшноӣ шикоят доранд. масъулони барқи тоҷик рӯзи 31 январ дар эъломияе гуфтанд тасмим ба афзоиши талабот ба барқ ва сарфи зиёди оби обанборҳо рабт дорад. ба гуфтаи масъулини ширкат дар моҳи январ ҳаҷми хароҷоти об аз обанбори нирӯгоҳи норак зиёд шуд. дар эъломия вазъи пешомада ташвишовар арзёбӣ шудааст. иттилое ки санҷидану тасдиқаш тавассути манобеи мустақил имконпазир нест. вазири энергетикаи Тоҷикистон дирӯз гуфт соли гузашта дар кишвар барқи зиёд истеҳсол шудааст. ҳамчунин кишвар барои содироти барқ ба Афғонистон созишномаи нав имзо кард. дар зимн ин шабу рӯз паёмҳои хаттӣ ва наворҳое ки дар бораи азоби бебарқӣ ба дасти озодӣ мерасанд беҳисобанд. корбарон аз минтақаи Кулоб то Суғд назди дурбини телефон аз он шикоят мекунанд ки дар хонаҳои сарду торик зиндагӣ сахттар шудааст. маҳмудҷон раҳматзода аз бебарқӣ дар Фархор гузориш медиҳад. то соати 21 бисёре аз деҳоти Тоҷикистон чунин рӯшноӣ доранд. баъд аз ин соат мардум аз нури чароғи мошинҳо ҳам маҳрум мешаванд. инҷо маҳаллаи тираву тори шаҳраке дар Фархор аст ки нерӯи барқашро қатъ кардаанд. мақомот мегӯянд дастури маҳдудияти интиқоли барқ аз болост. масъалаи маҳдудиятро гуфтен, ҳақиқатан маҳдудият аз ин минтақа вобастагӣ надорад, чунки вақти нерӯгоҳ истеҳсол мекунанд барои як истеҳсол 1 киловаттсоат худтун медонед чанд қадар маблағ чӣ мешавад, сарф мешавад. дар Тоҷикистон расман лимити барқ вуҷуд надорад. яъне мардум бояд 24 соат бо барқу рӯшноӣ таъмин бошанд. аммо чунин нест. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳам намегӯянд ки чаро нерӯи барқ шабона қатъ мешавад. дар идораҳои дигар мегӯянд мушкилӣ чун ҳамеша мавсимист. якбора баъди ваъдаҳо ки мо ба ҳамин масъала гузаштем, барои ҳамин ман намедонам то кадом вақт ина ҳукум об ҳаво хубтар кардааст, мусоидии об ҳаво ҳам ёрдам метавад ки приток ё ки оби ҷорӣ шудани барқ об ба нерӯгоҳ зиёдтар мешавад ва ман боварӣ дорам ки як моҳи сармо мондагӣ мардум ҳаракат мекунад ки мардума пурра бо барқ расанд. ҳоло маълум нест кай боду ҳаво мусоид мешаваду мардум муназзам нерӯи барқ мегиранд. ин яке аз зеристгоҳҳои барқӣ дар Фархор аст ки баъди соати 21 сукут мекунад. мисли сукути барқи тоҷик ки намегӯяд ки дар ниҳоят кай мардум дар Тоҷикистон шабонарӯз бо нерӯи барқ таъмин мешаванд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, Кулоб. гузориши ҳамкори мо аз минтақаи Хатлонро дидед. дар маҳалли шумо вазъ чӣ тавр аст? ин рӯзҳои фасли сарморо чӣ гуна пушти сар мекунед? ба радиои Озодӣ нависед.
در یک هفته اخیر در تاجیکستان نرخ پیاز 19% و نرخ کارتوشکا و سبزی از 4 تا 7% بالا رفته است. با توجه به آنکه سردی‌های اخیر بعضی از محصولات کشاورزی را ویران کرده است، ایده از دهقانان میگویند احتمال نرخ محصولات باز بالاتر رود. به اطلاع مقامات، سرمای کم سابقه به بیش از 10% ذخیره ها ضرر رسانیده است. مسئولین کشور گفتند صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع می‌کنند. گزارشی برات یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره است. حکومت تاجیکستان به نهادهای قدرتی کشور دستور داده است که تا معتدل شدن وضع بازار صادرات پیاز، کارتوشکا و سبزی را قطعاً منع کنند. وزیر کشاورزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش دلیل منع صادرات این محصولات کشاورزی را بالا رفتن قیمت برخی محصولات کشاورزی و تامین ساکنان با محصولات کشاورزی عنوان کرد. لکن مقداری هم باقی مانده اگر به درست از روی تنظیم نگاه بکنیم که استفاده بریم میرسد. چون قیمت پیاز در یک تاجیکستان در تمام دولت‌های منطقه آسیای مرکزی و هم در قزاقستان و هم در ازبکستان و تا حتی در پاکستان و در افغانستان هم چون قیمتی هست، چون که در همین ماه دکبر که وقتی که صادرات کردیم ما به منطقه افغانستان همین تاثیر همین یک بار به نرخ و نوا هم خودش رسید. وزیر کشاورزی گفت سردی‌های اخیر به 10-12% ذخیره‌های محصولات کشاورزی ضرر رسانیده است. با گفته او در سال 2022 نسبت به یک سال پیش بیشتر از 2500 گکتار کمتر پیاز کشت شده بود. نزدیک 7000 گکتار میدان کشت پیازی که در ماه سپتامبر و اکتبر کشت شده بود نه آنقدر ضرر دیده است. چون که در سپتامبر کشت شدگی پیاز علاقه 7-8 تا 9 برگ پیدا کرده بود. ما در ماه نوامبر 1212 گکتار میدان کشت پیاز در جمهوری گذراندگی. اساس این بود در ولایت خطلان است، نزدیک 960 گکتار. همین در ماه نوامبر کردگی حاضر در وقت گرم شدن هوا خودش را نشان میدهد. چه خیلی خنکی تاثیر کرده است باور. لکه کشتی که در 1400 گکتار در ماه دکبر کردگیم این ضرر دیگه نیست. بر اضافه در سال گذشته نقشه دورنمای جمع آوری حاصل پیاز که بیشتر از 700,000 تن مقرر شده بود اجرا نگردیده است. حالا قیمت 1 کیلوگرم پیاز تا 9 سومانی، کارتوشکا 5 سومانی، سبزی از 4 تا 6 سومانی بالا رفته است. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. محققان سازمان شفافیت بین‌الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند در تاجیکستان فساد به یک عادت یا رسم تبدیل شده است. در گزارش نوی این سازمان تاجیکستان در میان کشورهای قرار گرفت که در آن فساد و کروپسیا دامن پهن کرده و تقریباً به همه ساحه‌ها اثر کرده است. درباره خلاصه‌های این سازمان همکارم کیومر سیاتو گزارش می‌دهد. محققان سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند که فساد یا کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است. این سازمان در یک رده‌بندی که هر سال در میان کشورهای جهان برپا میکند از 100 خال یا معیار آزاد بودن کشور از فساد به تاجیکستان 24 خال داده است. این همه چی معنا دارد و خلاصه های شفافیت بین الملل بر پایه چه اساس یافته است؟ پاسخ این سوال را از آلتینای میرزابکووا مشاور منطقه‌ای ترانسپرنسی اینترنشنال پرسیدیم. اگر به شاخص فساد در تاجیکستان نگاه کنیم می‌بینیم که در این کشور متاسفانه هیچ پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. نشاندادهای تاجیکستان از نظر فساد زدگی بدتر شدند. امسال 24 خال دارد و این یک خال کمتر در قیاس با سال گذشته است. 24 خال در شاخص فساد خیلی نشاندادی پست است و بیانگر آن است که کروپسیا خصوصیت عمیق و نهادی کسب کرده است. این بیانگر تقویت خودکامگی در کشور در سالهای آخر است. یک شرط مهم دیگر به باور آلتینای میرزابکووا جلب خبرنگاران و فعالان در افشای حالتهای کروپسیونی و پیشگیری از محدود شدن آزادی بیان می باشد. حکومت حمله به ژورنالیستان و فعالان را ادامه می دهد. یعنی برای ژورنالیستان مستقل و فعالان شرایط نیست که ضد کروپسیا مبارزه برند یا کاری بیشتری دیگری انجام دهند. سوال دیگری ما از آلتینای میرزابکووا این بود که آیا شفافیت بین الملل به حکومت تاجیکستان مشورت‌هایی برای مبارزه با فساد مالی دارد؟ بسیار مهم است که در کشور نظام تقسیم قدرت در بین شاخه‌های حکومت رعایت شود. حکومت باید به شهروندانش سری وقت گزارش دهد که پول‌های دولت به کدام هدف‌ها صرف شدند تا که
шаффофияти хароҷоти буҷа таъмин шавад. инчунин дар сатҳҳои мухталифи қудрат бояд бархурди манфиатҳо ошкор шавад ва барои пешгирӣ аз бархурди манфиатҳо механизми муайян вуҷуд дошта бошад. инчунин хеле муҳим аст ки ҳукумат ба кори журналистону фаъолони мустақил дар мубориза бо коррупсия монеъ нашаваду онҳоро ба ин кор ҷалб кунад ва озодии баёнро таъмин намояд. радиои озодӣ барои гирифтани шарҳи мақомот ба оҷонси зидди коррупсияи тоҷикистон муроҷиат кард, вале то замони нашри гузориш посухи ин ниҳод дастрас нашуд. мақомоти тоҷикистон дар гузашта вуҷуди фасоди молиро дар кишвар рад накарда, вале тасвири созмонҳои байналмилалиро воҳима номиданд. оҷонсии зидди фасод ҳамвора барои дастгир накардани мансабдорони баландпоя дар пайванд ба ҳолатҳои ришватситонӣ танқид мешавад. ин ниҳод бештар дар бораи боздошти омӯзгорону пизишкон ва кормандони зинаҳои поини вазорату кумитаҳои давлатӣ гузориш медиҳад. ҳоло меравем ба Кобул. бар асари сардиҳои моҳи январ дар Афғонистон камаш 160 кас ба ҳалокат расид. сокинони Кобул мегӯянд дар шароити сармои камсобиқа қудрати гарм кардани хонаҳояшонро надоранд. созмонҳои байналмилалӣ исрор меварзанд ки дар ин вазъи ногувор толибон бояд ба кори занон дар созмонҳои хайрия иҷоза диҳанд. ҳамкорамон Шаҳлои Гулхоҷа дар ин бора тафсилоти бештар дорад. дар ҳавои сарди Кобул ин кӯдакон партобҳои пластикиро барои гарм кардани хонаҳояшон ҷамъ мекунанд. яке аз онҳо Муҳаммад аст. چی غریبی است تعلیمای پلاستیکا را جمع میکنم میبرند خانه چی سوخت نرم زمستان هوا سرد بسیار زیاد. аксари ҳамсӯҳбатҳои хабарнигори Reuters дар Кобул мегӯянд барои харидани ҳезум ва маводи сӯхт пул надоранд. خنک است که ما همین سال باور که زغال خریدن نتونستیم. صبح که نماز میخوانیم میریم همینجا یک ذره سوختگی جمع کنیم. афғонистон бо сардтарин зимистони 15 соли ахир мувоҷеҳ шудааст. моҳи январ ҳаво то 34 дараҷаи таҳти сифр сард шуд. тоҷири маҳаллӣ Ашур Алӣ бо 5 фарзандаш дар таҳхонаи бетонӣ аз сардиҳо паноҳ бурдааст. تا صبح این اولاد آدم کتم پرده نمیشه، این اولاد که هیچ پرده نمیشه. تا صبح چیخ میزنه که مار یخ زد، دیده شد، دوته شد، همه مریض شدن. علی هم خانه‌اشро бо партобҳои пластикӣ гарм мекунад. ба қавли ин тоҷири 30 сола даромаде ки аз тиҷорат ба даст меорад барои харидани маводи ғизоӣ ва ҳезум намерасад. аз ин ҷост ки бозори ҳезуму бухории Кобул гарм нест. мардум ҳар сол 50% در زمستان چی داشت مشکلات داشت امسال بیادر 50% دیگه 100% مردم چوب سوخت خدا نداره پیسه از زیر نداره که بیادر یک بخاری بخره یا چری بخره. бисёриҳо бо тамошои бозори ҳезум кифоят карда бо дасти холӣ ба хонаҳояшон бармегарданд. زمستان به زمستان‌های قبلی بسیار یخیش زیاده. مردم هم اقتصاد نداره که زغال بخره یا چوب بخره یا چری بخره. دیگه مشکلات مردم زیاده. یخی هم که امسال زیادتر از هر ساله. дар ҳамин вазъият якида созмонҳои ғайридавлатӣ фаъолият дар Афғонистонро мутаваққиф карданд, зеро маъмурияти толибон кори занон дар муассисаҳои ғайридавлатиро манъ намуд. созмони милали муттаҳид аз толибон дархост кард ба кори занон мухолифат накунанд то иҷрои чандин барномаи мутаваққифшуда аз сар гирифта шавад. ва як хабар, дастаи мунтахаби миллии занонаи футзали Тоҷикистон бо раҳбарии сармураббӣ Мустафо Афшорӣ дар дуввумин мусобиқаи қаҳрамонии созмони футболи Осиёи марказӣ бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардид. мусобиқа рӯзҳои 27-30 январ дар Тошканд баргузор шуд. ба иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон дар дуввумин мусобиқаи қаҳрамонии Кафа 2023 оид ба футзал 4 тими миллии занонаи Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон ширкат карданд. мунтахаби Эрон ки дар ҳар се бозиаш пирӯз шуд, бо касби 9 имтиёз ғолиби мусобиқа гардида бо ҷоми қаҳрамонӣ ва медалҳои тилло мукофотонида шуд. медалҳои нуқра насиби дастаи Узбекистон гардид. дастаи Тоҷикистон дар ду бозӣ аз тимҳои Узбекистон бо ҳисоби 1-7 ва Эрон бо ҳисоби 0-16 шикаст хӯрда, бар мунтахаби Қирғизистон бо ҳисоби 4-2 пирӯз шуд.
ба поёни ахбори озодӣ расидем, вале нашри хабарҳо бо аксу видео ҳар соат дар сомонаи радиои озодӣ ва дар саҳифаҳои мо дар фейсбуку, инстаграм, твиттеру, телеграм ва тиктоку одноклассники идома мекунад. агар худи шумо ҳам шоҳиди хабару ҳодисае шудед, ба рақамҳои мо нависед. худо нигаҳдоратон.